ukuthi ukhalatha khona sengephathi kuyona channel yakhe hamba phambili kezo mina kupheza ngithuthi ungakhuba labathi ilasibona makumede mhlawumbe mangabe usemusha like kanzo phinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke bafethu uMculi kaMaskandi ukhuzana indlamlenze empungo sesilokhu zimhambela kahle izinto lapha ekuza ngemuva ukugixabezwa njengemoto lapha abakwaFORD eThekwini lapha uMngeni road kwi-status ke afike washica lapha enkundleni yokuxhumana uFacebook ukhuzane ufike wabhala ukuthi thank you FORD Durban MNGENI road to provide me with the car today banginike ukuthi ngihambe yonke imicimbi yanamuhla wasethi ke thank you lapha naye ke imoto lapha ukhuzani akanikwe yona lapha kuhlobo leFORD lo hlobo lwesimanje lapha kasazi ke noma le moto inikele ukuthi ayisebenzise insuku zonke okanye mhlambe bamnikele ke isimo sanamuhla kuphela kodwa ke solokhu silindele lapha nasithola ukuthi insizwa iphawula uthini mayelana nokugixabezwa kwayo ngale moto lena ke kodwa nje abantu abaningi phela badlulise njalo ukuncoma lapha kuyona insizwa lapha ngokuthi ke izinto zilokhu zihambela kahle lapha empilweni yayo ke asazi kuthina kwakho ukuphala lolu daba kodwa ngizodedela wena ukuthi ushare wakho umbono kwi-comment section kanza kwethu mina ngilasibona ngizithi ukuleva kakhulu sengiyaphuma kanjena kodwa ke thembe ukuthi ngiyabuya futhi kwi-video elandelayo ngesikhathi futhi esilandela kwakho nje ukusubscribe nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.